Lo importante foi traballar durante todo o ano na Liga. Premio, isto é o premio. ¡Vamos, hostias, dónde vivemos! ¡A los negros! ¿Qué tal? Estamos muy emocionados, muy contentos del ascenso del Club Laura Tameiga. Aquí celebrándolo. Quiero contar también en Torres, ha vivido ascenso de la Liga. Partido importante foi a festa que conseguimos. O importante era o ascenso, o partido era o de menos. Foi unha larga temporada, moi dura, pero tuvemos moitas lesións, supimos contrarrestar todas esas cousas que nos pasaron. O importante é a festa. Laberinto Deportivo. Laberinto Deportivo. La actualidad deportiva al minuto.